pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare Andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang, kiti kurta, ha? Ha? Eh, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Uray, yan? Nagbasik. 20 mil, ha? Ha? Agba isong? Huwag ko na lang araw din. Uno saan 30 milan ti utang mo? Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan na bayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din, ha? Pari mataon. Agpagpakasi, ha? 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema manan no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang ka nun ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakatsamba iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay iba kang mga ruta umutang akmat. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kanti mangibang ko. Maala kaya. Kat nuukukupan na ka na yun. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngam no iti sa bale, ipilit na nga ipautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbagtit sanje asawak. Gapo iti nakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magahan dito pa kanan dito ilyamang mangan. Uwan baraw. Magan kayo Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, manukay amay, napong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay na, ano kami? Kadwa ka dagat anak ko. Kakada ka na pukaw. Nakabayag kayo? Saan pa ay? Di kampay menalpasan akan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, itikin na niyaw. Ha? Ay nagado kami. Kababait mo ta. Uray saklat tante libre. Wira dagiti kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira ta siyak ti bahala. Nay, nakay magaya man ti anay. Agawit kay matay. Nagapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Manukay aming gagakadwa ngayon tay. 8 kami amay, andong. Kaya nakabayad kay iti-pliti yan. Tay saan pa'y? Madamdaman taon. Intun bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayadan tay. Ayan la. Ay, nagado kamay. No problem tay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsin. Kanayon kanupay nga kilibre. No da makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samot iti mula na tarong. Awanan ante, impautang na amin ang... Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, hungaw. Sa nabalita nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan.
Ngam awan mo't imbatim aparakan ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali tinairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatang. Nayuna man timulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay una niya. Intong Domingo maghantay buksingan. Sige, makipindos taman. Kain mo gayam. Isungay maya, to may ko itad dya inutang ko kanyam. Mayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Yak pa'y kumalaan. Yak magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayadan, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dahil ako kwarta. Libre ki din. De, alam mo. Usaran pa yan. Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, yak kumalang, ipapili mo may. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema manang nga raw. No niya pangigatangak iti daytag. Ay, amukaw. Ipusta langay. Ay bitay, nangabak mo kanon ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipusta yan nanang. Kuwan, ay na, DJ Store. Madama manan, di pa nangiwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawam mo na ima sa sidan na. Ay, una yun dahi ang tao. Dilaagbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adday pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo nandong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yun masapsapol iti kusina. Ngam inwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batyang ka kwartam. Ay, tataman na inay. Na, limlima gasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kahit? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Agululi makailangan kahit nay. Nabayagan na madmadlaw ko day takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati kagurgura kiti may satang. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alata. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purma mitakal. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging gayti sapatos. Ay kawan ha. Dagiti agkakangin ang arwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tadya imbasura iday. Na, apay nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang na ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay kawan na. Itad mo aya? Ay kawan na. Itag ko kan. Nagadote kastoy abadaw. Sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaay. Day kailangang tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa ilang. Diyan ro kaya timang pae iti padak kataaw. Maditi agim imawt. Kaya may isa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalay nga tawag-wag dagi jay bakit. Tiyan muda ka branyaw aginatang kao. Di damaw ginatang ko tiwagwag. Ore man, kakaisuna na nakatsamba ka itinalaka a branded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas na ka? Nagsasaw ka kaslawang pulos amaw. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya ka? Si ka siguro ati sa ang agpampanunaw. Ha? Diyak ka mukhan ka? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangginam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya?
Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala nang, da kayo pa'y lati pang ibatyak kadagiti ubing. Tabi simot ni Andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apatyak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apo ko. Ano panawa mida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Isong agtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas tangaramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di. Umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta. Iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kay na man nagdalusan ay gimulak anatang. Nangina ket ti presyo tinateng itain saan. Iswa dalaw sa kanay bagdag iti mulak tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan na. Maday, sayang ti oras insan. Jak kayat ti may standby. Kin sambuta kadalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro adon ti urnong mau. Tagsasarunong mo ti panaglakom iti bunga dagiti nateng mau. Ay, kawin na insan. Isong nga ron da jak mo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. Na, agasam man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao ka ado urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay nga agkikail. Yak kaya nga ipadlaw nga agri-gri katak. Iso nga agmula man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay, kakabsat! Gimata nga kiti merinda yaw! Kaya mga kayo na, kakaiso na nagkikita tayo dito, store! Ano, una yun. Simambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan na, antay! Ang mure man awan ilakok anatan ka, makailibre alatamay! Why, mga kayaw! Nukurang ka ibagaw lang! Agorder tayo pa, itinayo na! Ay tigata nga mga rodan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, umad ang arot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Naumadan. Anya? Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailyak ita. Agilibriyak iti lunch. Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginatan ko amerienda yaw. Ta, sayang may. Nukas na, saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may, nanang? Ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jay lang, awanan. Anya? Saan namang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos! Daya itad na kaawan. At damay itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diya ka muna niya klase ti panagpampanunot at dayta sawang bitay. At dan sa magbagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasurun nga ruday di nga Andong, nanang. Maumuma akon iti kasdi nga style na. Kat naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbit lang. Di na payalangan dagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Hay, busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Uwin nga ruda, ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidan na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Mala, urayan nyo ti ipauit ko a kwarta, nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo ma.
Mangibati kay di parakan ka. Una nang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakil ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurnong, nanang. Kano di piyesta di kabangi nga barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang makwartak. Mapanta, sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya, agkumpare ta, mabayang ka lain. Ilibre ka iti siyat. Kan makipinos ta ataman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay kada, kano pa imot anay busanak iti kwarta. Ay na, may busan amin na mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpre ha? Diyan nga rodam mo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kan ipapadawak kuno daduma. Ay, ke mapantawad makipiyasta ah. Huwag ka day, sakti sagaw. Ado ti kwarta? Lumabas ak pa yan tiyanay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka kat nagpigsa tito daw. Inak agapit iti mulak na tengantay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutot tiaglakaw. Siya la tiaglakaw. Sigurado ang nangina. Tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na agbagbag yun tay. Anya, ay na, nagpigsa tito daw baraw. Oh, sa nabalay. Todo la day tantay. Ay na malamina mo tinyong. Ano sa kaon? Ay na, ay siya nabalay ta. Naburas ko maamin na nabunga dagiti maulat na tayo. Ay, baklayat ti nga sakaw. Tasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, kanay. Naman di kumpare, ti papamidji piyestaan. Sapay yung kari kasyak ti tayo. Iso na masapol ang makalako ha. Ay, naggalis ti dalan ay. Ay na, ginto mo sumardam ti daw. Sapay rang, kisto'y dalan ngagpababa. Ay na, dito'y mangamin kaya ang t-shirt kat dalan. Ay na, ay, may galisang matan. Ay! Biti ba kahit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ito ayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay girang case. Naimbag tada nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. May galisa nga main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ten adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, iso mo ilagaya man nagsakit ti intiro bagay. Ay, nga napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, ikigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan na. Ay, pangasim ba kahit? Ang diskitar kahit kwarta pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mo jay duan wang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya. Ay, wala na. Tinapatagaging bagak pa'y bakit? Day ta ngamin kat. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo tinapagay? Di nagsirmo na nain. Sorry ka dahin. Pakawanan na ka din bagay. Sinersermon anak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanan. Mawatak matkit de tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastamatan kadagiti anak ko. Inononak tinagpangpangas ngam tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isuay di nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkuranga kiti pamilyak kat jakun di nakon wano jakun pinatrabaho ti asawak kat saklatan tinanggad
para iti pagbiag me. Katita dakkelan nagiti anak me, kat sa anak mata na nagpangpangas. Alakastan ti pagayam mo, andong. Please like, share, and subscribe. Thank you.